harumnya. Terbuka duit ke. Boleh sang kode ay. Kalau salah. Baik kau baik. Kena loro. Wes, baik. Gaya betul. Aing main ngising teh tara dibiakeun ieu. Sing lapar. Versi gondo geuning. Di warung. Wah, si anak terus balanja ya. Main jam papacak ya. Bikin ah. Jadi untuk nyeri pisan Gusti, aing panas poe, ang di ditu lo dicongkok ngetii cak ibu-ibu anjir. Ya Allah. Gusti tinggi jadi untuk. Ya Allah. Kamu bisa aja. Iya, udah ente tenang. Aku main di rumah. Tenang, nanti aku jajanin kok. Gang rumah kamu gede kan? Mau main nanti aku bawa Pajero ke rumah. Oke. Gandeng Medan. Yang jadi runtut teleponnya deket aing. Deket obat pun naon. Basi, biasa bikin. Iya, parah. Nanti lagi ya teleponannya. Telepon aku nih marah-marah mulu. Nanti aku telepon lagi. Dah. Biasa begen ulahnya wot. Cirik ngomong. Lain masalah sirik. Aing tuh jadi runtut. Karena deket aing. Nomor kalian mah di dia. Tajong sak aing ka Bangkok tongkongna. Oh, risi dia gandeng baik. Oh, itu risi lah aing sia. Gandengan bae babeh cak aing. Punya teh. Fuck you. Ajar emang budak, buka perasaan, buka hati, bisa ikut jadi hantu, setan. Kai mas Rik pe, Cak Adil, cokot cek banyak kan nak. Do, gua ngelantai ruangan, Do. Ya, bagian. Saya baik. Tapi si Belanda keluar dari bisa. Kenapa itu? Si kudu kemarinnya pikiran nak.
Daren di pijen kawan gitu. Cokot ah, pengen dahare nak. Anjing si guru monyet geuning tai kus kieu jadah. Parah pisan itu anjing. Pantesan bae dipicen. Namunna mah teh orok jadah. Itu sih si opak Korea, si Blung. 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 Kedulung. Adio, tolong naik. Daren hau. Iya, pembeli kena obat atuh ke warung. Obat naon? Obat huntu. Dia tuh. Duitna. Ya, duitnya. Ceng ka dilau cicing lo. Oh, anu hijau. Dari untuk kos kitu be aral pisan. Ngomong be sih ka aing pada tersenang aing teleponan yang awewe. Gara-gara si hau ji hese kan di telepon aku. Kada teh. Ini dia, Beb. Bye, siaw. Cara pecigi. Minalnya lu. Obat aing disuruh ku siaw. Tapi yuk duit lumayan yang jajan malu. Nah, jajankeun belum. Emang eta duitnya seberapa? 10.000. Mahi jeung rokok jeung kopi mah. Gaskeun. Gaskeun. Oke. Kayak rezeki mata ka mana? Lumayan sore-sore kiai ngopi teh. Pikiran aing ge caang deui, tenang. Bagaimana nih? Tuku es, bukan akan enjong. Biasa ku cek kula bae, tuku es segala. Udah ngopi lo. Nice day. Enak belum? Ngeunah duit batur malung. Yang satu. Pesan lu. Aduh si Kandi, ngapur. Coy ditanya teh ka pugu. Ngapur. Mabur. Dok, buangna sampah dong, lingwangan dong. Ya, yo nunggu buat. Enggak. Lu, Wah. sawung lagi menang nyuruh-nyuruh barang respect lah. Oh, kenapa kon disarungi bae? Aing kerja di huntu gondo di mak aing rameng geus peng di hawangan iskeun sorangan. Aing nyuruh si Belung tertam datang. Sebelum anak nih Om Joy, Ah bener. yakin lagi ngopi lagi di buluk. Setan belek aing kerja di huntu kieu malah teu ngopi. Buluk. Ya, bro.
Lu aing baik lo, aing isin sa. Tolong cari tuh isin. Iya nuhun pisan no, kopi jeung rokok no. Siap. Ya, nuhun. Yuk. Gak bener cador mer info teh, jadi gaplok wae. Bener hau yakin aku orang goro. Aduh parahnya budak anjir. Belum parah pisan sia. Kenungan manungguan sia di deuna keur ngopi keur ngarokok. Ini obat aing. Oh, aing kan disuruh ku si Buluk beli kopi. Belum disuruh ku si Buluk sih, aing kan minta obat. Aing teh nyawa. Buat aing nandi. Oh, Bu, minum kopi. Sok sa. Si Buluk. Nurut aja Buluk, udah ketepelat buat kepikiran iyo. Aing nyawa, acor pun. Oh, kenapa kok disarungi bae? Aing terjadi huntu gondo di mak aing rameng geus teng di hawangan iskeun sorangan. Baik, siapa?